Jo, ekipa! Dobrodošli u još jedan klip i ljudi, danas ću vam pokazati kako skinuti na mobitelu igricu. Iako vam je to prelagano. Ako ne zna, bolje da se ubije. Znači, neka pogleda ovaj video ko ne zna skinuti na mobitelu igrice. Iako ja mislim da to svi znaju. Ajde da počnemo. Znači, prvo vam treba drag play kao što vidite. Drag play, vidite, stisnut ću. Odete u Google Play i onda pišete, na primjer, ovo je skin Clash of Clans. Odete na to, stisnite instaliraj, prihvati i to će se instalirat. Onda kad vam se instalira, piše će vam da instaliraj i otvori. Vi stisnite naravno otvori, nećete obrisati ako ste već skinuli. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Sljedećeg videa, oprostite. To je bilo to što se tiče ovog videa. Do sljedećeg videa. Doviđenja.